umva iyi plaque nkoreye Moise iyo wumve nawe wumve ni Moise yego ni Moise narebe no kwamamaza ibijyanye n'iki business yo gucuruza avoka. Hello? Meze bite? Ni Chelsea. Ni Moise. Yego ni Moise. Umeze ute? Ni Chelsea narebe ndashimye. Nari nguhamagaye ndi kugira ngo umve nimba twakorana ku kiraka cyo kunyamamariza. Narebe no kwamamaza ibijyanye n'iki? Business yo gucuruza avoka. Ni? Business yo gucuruza avoka. Gucuruza avoka? Ukorera hagana he? Nkorera hano kunuza hano muri Burera. Burera? Ibutaro n'imbuhazi. Ufite umuryango ukoreramo? Ariko nyine ni business yaguye na business yaguye. Iraguye. Okay. Twakorana igihe kingana iki? Nk'ukwezi ntabwo kwaba guhagije. Narebe. Yamangahe rero. So ubwo nayo nakubaza ukambwira rero ukuntu ibiciro biba bihagaze. Ramadesi. Desa. Kari meshi wa. Mangahe. Yana mangahe. Ubwo se ubwo byajya bisaba buri video yose ugize ukanyamamariza wamamaza gute nyine? Nyine urumva video ya mbere nahagera naza nkakoreraho ku muryango wawe ibindi nkajya nzikora nyine ndabura abantu ni gutyo nyine najya mbikora mu buryo bwiza. Ubu se nka 50 wayemera? Ni makuru. Ugabanyijeho ubwo twabigenza gute? Ntare bigira ijana. Aha ni meshi. Okay, naribi. Ufite gahunda byarise n'ubu cyangwa n'igihe runaka? Muri iyi minsi umuntu yaza kukurabura akakubwira. Nari wowe uzandabure tubikora. Nizere ko iyi nimero ihoraho nyine. Wasancaze wajewe aba TikTok ari igihe tubareba tukagira ngo n'abantu bagafashe. Nagira ngo mbwire abakire bagenzi banjye tuziranye mujye mufasha aba TikTok mubahibira kamane murabona nyine bakubiswe. Shobora kuvuga kugira ngo ibintu ndi kuvuga kagira ngo ndi gukena ukuntu aba TikTok baba barakubiswe nabo. Ari gihe dushobora kuba tubona barimo gukeza bijugunya mu birere bikubita hasi tukavuga ngo ibi bintu birimo amafaranga papa amafaranga nayo maze kubibona amafaranga nayo papa amafaranga nayo ibyo bintu mubyihorere ahubwo bakire bagenzi banjye mubahereza ibiraka kabisa mubahereza ibiraka inzara imeze nabi ku bihumbi 50 gucuruza avoka papa baba we business yo gucuruza avoka